Og hvad så, folkens? Vi har så i dag fået et interview med Isaac Clarke. Og ja, som jeg ved, så er han for Dead Space. Nu når der kommer en 23, vi skal også interviewe ham, når han var med i det. Så jeg vil bare starte direkte ud i det. Hvor vil næsten alle Necros egentlig gerne have hovedet af dig? I'm not sure, they just right for the head. No idea. Hvordan er det, du kan lave en lommelygte op til plasmacutter? I'm engineer. It's my job to know stuff like that. So I just take that from a workbench and the energy source in a flashlight. Boom. Okay. Hvordan er det så med, at der er butikker overalt, også i børneland, der sælger våben? Yes. Technically it's very useful, but I don't understand the meaning of it. Why have it in a kid's place? You can buy weapons and armor there. Why would you that? Hvordan har du så med at være sindssyg? I'm not crazy. My dead girlfriend is haunting me. Simple. I'm not mad. I'm not a madman. Hvordan har du så med din kæreste? Nicoletta? Yeah. I don't understand why she did it. She was afraid. And she just took the poison. I watched a video with it. Okay. Med det med, at du har fået en ny kæreste, hvis hun overhovedet ikke blive sur over det? Efter hun har hjemsøgt dig i så lang tid, og så bare lige vælge at tage en ny kæreste. Nicoletta is dead to me. She betrayed me. She tried to. That marker only needs one more body, and that should be mine. She betrayed me so the marker could fulfill its destiny. And I don't think she's mad because she's gone now, and I'm really gone. And Emily's life just belongs together. Hvordan var det at være på stationen i hele 48 timer? Terrifying. A living nightmare. Creatures jumping out of everywhere to cut off my limbs. And the only thing I can wear is engineer suits for police and SWAT. Okay. Hvorfor så er det så køligt, at ikke går selvmord? If I do suicide, I'm not belong. I need to be prepared for stuff like this. I know it sounds crazy, but I won't just surrender. I will get out of there. I will stop the marker. It won't reach the earth to destroy it. I won't let that happen. Så har vi det sidste spørgsmål her. Hvordan var det at se din kæreste dø? Var det dejligt i forhold til, at hun så endelig gav dig lov til at slippe af med hende? Nice. About it was nice. She did fucking suicide. Okay. Why is you think that's nice? Du får en ny, som bare har fået. The fucker! Nå, så er vi snart klar til at skyde. Ja, lige 2 sekunder. Den her spændingstrøje er vildt irriterende. Ja, det må du også leve med selv. Har du taget slipset på? Nej. Stille sådan der. Hvad vi gør for den her kanal? Jeg er ikke godt for den her kanal. Hvad du gør, det der mig, der bliver sat i spændingstrøje. Det er der ellers jeg gør mod. Jeg er faktisk det her kan jeg ikke svare igen på. Du var det. Ja, lige du. Det var hold da kæft, mand. Hvad brokker du derover? Det er mig, der sidder den der skide spændingstrøje. Så hiv du den op. Godt.